Се телефони хадое ки то 10,000 рубл боз ма барои шумо тавсия метавонам. Се телефон ай сета бренд. Яда бошад якум телефон Tecno Spark 20 Pro. Нархш бошад 8990 рубл. Дар дри коробка аз стекло, чихол ва 20 зарядка 10 ватта дорад. Оперативка 4+4 128. 13 мегапиксел основной камера, 5000 мач батарейка, фронтальный камераш бошад 5000 мач. Ва дизайнша десен ранги iPhone монанд. Ва дим телефон ки ма тавсия метавонам дар нархи 8990 рубл. Телефони наомадагии Realme Note 60X 64 ГБ памят дорад ва NFC поддержка мекунад, 90 ГГц экранш кор мекунад, Tiger 660D процессор дорад. Основной камераш бошад 13 мегапиксел, фронтальный камера бошад 5 мегапиксел. Дар дри коробка ирам бошад пленка, чихол ва заряднаки 10 ваттаи хиша дорад. Интернет 4G кор мекунад ва сен телефон бошад телефони Tecno Spark Go 1 памяти 4x128 г. Нархш 8990 рубл ва 13 мегапиксел основной камера дорад. Ранги iPhone 13 14 да монанд ва ё бошад ба монанди iPhone 16 ва 5000 мач батарейка, 90 ГГц экранш кор мекунад, памят 64 г мешавад. Нархи ё бошад 7990 рубл. Основной камера 13 мегапиксел, фронтальный камераш бошад 5 мегапиксел. Дар дри коробка чихол, пленка ва заряднаки худаш 10 ватта. Касоне ки телефон дар кор бошад, амхал телефоное ки 8990 рубл ма шумо дост тавсия додум. Сета телефон нишон додум. Spark 20 Pro 4x128 г ва Realme Note 60X 64 г 8990 рубл ва дигар телефон Tecno Spark Go 1 памяти 128 г. Барои заказ кардан бошад номеро дар рӯи экран мемонад, метавонед заказ кунед ва фикрои худтонро ҳатман дар комментар нависед. Ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка карда метавонем ва ба тамоми мақсад областҳо через почта ва Москва бошад то метрон доставка мекунем. Касоне ки ай Тоҷикистон заказ мекунад то душанбера доставка мекунем ва баъди вай бошад ба дигар шаҳрош бошад, ба мисол Бохтар, Хуҷанд ё Панҷакен ё дигар шаҳрош баъд через такси равон мекунем, через таксиша хитон оплата мекунем. То душанбе 700 рубл. Касоне ки заказ кунанд то душанбе дар муддати 3 рӯзи корӣ мерасад. Дар ҷа бошад авиакасса аста барои билет муроҷиат кардан бошад 925 371 0388. Ин Ҳусейн бародар мо шумода ҷавоб медиҳад. Дар WhatsApp нависен полни. Ва рӯзои ҷумъа касоне ки заказ мекунанд стекло, чихол бесплатни дода мешавад барои ҳар як телефон.